n'ubutikirizana rwagati iyo wabera ari mukuru w'ishomero Harold Hector Serikare wabere nagira ngo ishomero hamwe n'itaka nebiyeye icyagemeseriza abakuru ku rugaha district ya Kabale kushara mu kukinga ishomereri ukutandika no kwezi kwa kabiri umwaka 2024 Echi kikagemesereza abo burebereze bwa kigezi bakwatanese na registered trustees bekanisa ya Uganda hamwe n'abataka ku rugakaro Church of Uganda eri kushangombuza abadikoni bwa Kizinga kuyirukangira mu mbuga z'amateka kweterere nduru bari kutabariza Serikare abakachikwa ka Harambe Fellowship Limited amwe na Harambe Education Fund oteyireho n'akachikwa ngo gukahandikwa akashara ka 35 umwaka 2023 kando gugutwire ni gugendo misho kuiho mwaka 2023 okwezo ku 12 aba bebembirwe baro yababo James Akampumuza Rutanga amwe na Henry Rwaganika abo ubureberezi bukaba bushabire ko tokushaza mu bukuru bwa Serikare ahita keryo kumuzibira kugira cyari kozesa kandi no kwikiriza ishomereri kugaruka kwigura bwanyuma y'inshwamu yakote izobe ryanyu mwabazyo ekoze rugomuramuzi Semogerere Karoli Rwanga Bishop w'ubureberezo bwa Kigezi Right Reverend Gadi Akanjura yasima ko tahabwenda muranungi iyo mushango umushango gwatandikira mu mwaka w'2023 mu kwezi kwa 12 okureba munatunga amakuru marungi ngo mushango go jaji yagucwa kandi twagusinga ngwino nyino kushemererwa kwangu kandi nintabarosi y'abakigezi ahabwo kuba nibariri hango munonga itwe umubuhereza bw'itu ngo yacire bintu ebyakweba uwazo mu bigere Bishop Akanjuna yatabarosi y'abakristayo bona umubureberezi baro yabahorize umushango rwo gumwe abantu bono ku rugo muri Kaharo nangwa ne kanisa ya Uganda okutwariza hamwe bito kozo umushango kagusinga n'amakuru marungi bitubatabarusya mwebare tukaferwa habo kuba abana beitu umwaka w'2024 ati baragire mu ishomero 2025 ati barahumurukire imishango ikabirwe mu koti komwe nyenda kuhumuriza abanyakaharo ngu ecyabere kirge cyitu koti yacu twereza kandi buzima kikakirge cyitu nahabweco abana twaza kwetebekanisa no kuterezamo nangwa nyona nigera mu coko basika netamu ya kabiri tubona beji bija bahumurukira mu ishomero ryitu abazire bareka kuruha abana bareka kuruha Bishop Akanjuna yayongera kwiraka ari kushaba abantu kubarekeraho ebyo kwenda kwiba amataka gekanisa koku Dr. Jasper yagamba abantu abari kuza ahitaka gekanisa abishemwe abo kambagambire muti mwine mugisha eri nitaka ryahibweyo eri rikorera mirimo yo kuburira enjiri konkitwe nko kuturya abantu abari kuburira enjiri abo twabandi toza nabo itwe nitubasasira kandi nitubakira ahubwo kumushango gwamara kuwa niguba gwawa enjiri Yesu ari kuburira no kugira ngo mukundane kuko nabakunzire nahabweco abamwe n'abashomi bitu nibaguma barya abashomi bitu ngweno twategereze biro 20 byo kwezi kwa 5 shamwenda zeyihangwe ninyeta abanyakaharo mwije tushemererwe turi kwakira ibishumuruzo bya gate turi kwakira ibishumuruzo bya classes turi kwakira files zeitu we uri kukurira by'amataka gekanisa ya Uganda mwete Reverend Dr. Jasper Tumuhimbi Sempirirwe kandi oje ikire ishabarebereze bekanisa ya Uganda the most Reverend Dr. Stefano Samuel Kazimba Mugaru yatabaruso uburebereze bwa Kigezi abwo kusinga umushango nigwo gumwe shemererwe munonga kandi turenda kwebaza diocese ya Kigezi abwo kwemerera hitaka erye kanisa ryahebwe yo kare nebibakozire munonga so tusime Bishop n'abahure bona n'abataka bakaharo abatwire barija mu koti kureba ngo iki cyahikira kandi turasima n'abaruya kandi ugu nawe yajumerera abantu bona barugize kuyeba amataka gekanisa ari kugira ngo ekanisa atari kuza kushitama rere kareba amataka gayo gari kwibwa fuka kandi itwe turashemererwa nk'ekanisa ya Uganda kandi turaza kusapotinga na Kaharo High School kugira ngo ekijaji yagamba ngo igarukeho ebinanka Church Founded School nungi nangwa ndagishabira ngo irare yasingana za buto aho twaza kutungira baruha y'insharamu ya koti we Serikare hamwe n'abaro yabe baba batakagizire kibagamba ahansharamu ya koti
Gashakwa Jime Emmanuel, Atayari West omuri Kabale.